Юсуф Болат. Никах кыйылмады. Ya pensiyan kaç kuruş çıktı? Sen pensiyama evleneceksin mi yoksa? İyisi o zaman bak. Beğenirsin mi? Vay canım gözüm sevdiler. Ağzında kalmagan da ya. Değil. Düş. Ağzını bir takım kemikке doldurup fındık sındıracak mı yoksa? Fındık için kelpeden var. Картанайын демеді. Неге индесін? Завалының өзі де 3 yıldan берлі күрпе пастасынан кечіне жаным et парчаларын чайнамай юта. Юта, ama өз құсырыны гизлеп, Сейд Билал қартының тишсізлігіні пармақнен көстермеген не аққы бар? Өз жаны жан Сейд Билалныңки Патылжан мı? Патылжан мı дегіл мı? Ләкин Картанай өз тишсізлігіне шу saat қачамақ тапты. Torunum Sidali bana smarladı. 5 altın, 15'i çelik. Ya. Taksan çırayın gül gibi açılır diye. Bak sen oğa. Çırayı şırdan gibi bürüşse de gene gül gibi açmak istey. Bekle. Kara kışta kıyar çiçek açkanda sen de gül olup açarsın. Böyle düşündü de, ama Картанайға bakıp, Taşla canım şu demir çiçlerini çöplükке. Zapças degen şey traktorga yaraşır. Men seni remontsuz debegenim. Biraz kambur etsen de kene maşallahın var. Ak saçlarına yakkan kınan alev olup yanar. Bu alevle sen daha çok yüreklerini yakarsın. Сейд Билал аға еп төке берді. Картанайның мақталacak yeri olmағанından, оның аллы гүллі фырлантасыны, бенекли антерісіні, аяғындaki papuçlarını mақтады. Шақа etті işte. Etті, ama мына піше ятқан ботқаның тұзын қачырды. Öyle bir kaçırdı ki, şakanı kerçek belleyen Gülpempe şu saat kas olup kabardı, jiraf olup boyun uzattı. Kirpi olup tikenlendi, bu da yetmegeni gibi, horaz gibi kukarekledi. Allah Sidlal. Berberge barganda hiç umadım o gündeki kuzgiye bakmaysın mı? Bakaysın, andaki bir şeylerini göreysin, endi özün ayt. Sen bana koşaksın. Ay oyun ketip, vay vayın kalganda. Yo, Allah razı olsun, gerekmeyin. İyi sözün gibi birisini tap da, beraber vayvalarsınız. Men acem güceli olmasam da, herhalde, tereginde çırp yerge düşken armutta degilim. Datnen men komşu koydan Seyit Battal ayttırdı. Ana, kay desem yeri de var. Ana o soqır Seyit Battal'ını aytasın mı? Ne için soqır olsun? O camdan göz koydurgan. Картанай Қарбабайның зытына басып, avuçunu açtı ve parmaklarını birer kayırıp kelip ketken Kiyevlerini saydı. Ali ve Kurtveli, ol taraftan oğaylardan Dostmanbet men Bormanbet. Bak sen oğa, beni bu spisokka layık görmese de birkaç adamını tap obur dünyadan çekip getirdi. Bunların yüzüne evlenecek.
Борманбет десен, та 30 yıl oldu de. Жады, дежек олды Қарбабай Қартанайға, ләкин тілін тыйып, жаным деді. Canım Gülpembe, hepsini saymasan da olur. Sen iyisi olardı doldur çuvalga da ur duvarga. Çünkü aralarda adam olacak soyu yoktur. Özünde çok burun köterme. Daha desen bugün akşam bir eşek arabası tutar da canım istegen şerfeni arabaga vurup evge alıp kaçarım. Aysa, erkek degen şey kızma tabandır. Barır da bir oңmacaqın etegine asılır da. Seni yumurtaga oturtulgan kuluk tavuk gibi payını özüңі kaldırır. Сейіт Билал аға да елесленді. Неге елесленмесін? Жаным істеген шерфені алып қачарым десе де, керчегін айтқанда, bu şerfeler yolda serilip yatmaylar. Gördün mü sen bu belanı? Parmaklarını kayırıp çıksa da spisikinin sonuna çıkmadı. Demek pazarda müşterisi çok ekan. Bu düşüncelerden Сейіт Билал аға öyle bir ürktü ki, Насырлы ауычыны Гүлпемпенің çantыр қолына барып yapışқанını duymay қалды. Дерсің оны кімніңдір елінден тартып алмақ істей. Гүлпемпе чырылдап пішкен чеберек gibi қызарды. Қарбабайының yapқанını Наз белледі. Haydi, tiyme şunu Сейіт Билал, көрерлер. Қарбабайның елесленуінде башқа бір себеп бар еді. Меселе шунда ки, bundan 50-60 yıl evvelsi, endi mıyıqlары қарарып, тотай қызларға яңы көз ата башлағанда, бірінші ташыны Гүлпемпенің бостанына атқан еді. Атты, амма хайырсыз таш кері қайтып, тақ етіп, өз башына ұрды. Отказ. Сейіт Билал o вақытлары пармақнен көстерілген делиқанлы бір егет еді. Билванлы Гүлпемпе де шу етрафтаки 4 пара қойның сұқланчы еді. Бірі шайын, дигері бүлбүл, бірі құту, дигері оның қапағы. Evlenселер olmaydı mı? Bir koyden, bir maleden, bir sokaqtan ediler. Evlerinin saçaqları bir-birine tireşken. Lakin Сейіт Билал ahmaqlıq etdi. Yalnız bir taş attı. Endi bu dünyada taş az mı? Ata bergeydi de. Kibarlık işte. Kibarlık, amma şu arada Gülpempenin bostanına başka Сейіт Биlallarının taşı yağdı. Yağdı da, ahır soңы açıq көз yigitlerden biri civan kızının azbarında davul çaldırıp, Сейіт Биlal'ның kulağına balaban bir sırğa taktı. Ya şimdi de öyle olmaz mı? Davranmak gerek. Ondan başka ikinci kulağıma da alqalı bir sırğa takarlar. Qartlardan biri bazарға kete, digeri de bazardan қайтайды. Қартанай долмаға деп bir sepet biber alған, Қарбабай да шорбаға деп bir kesek et, bir top soğan, bir top petruşka alacak. Өзі pişire zavalı şorbasını. Yuvasız kuşlar gibi yalnız başındadır. Қартанай desең, tıpkı çöçemi torgay, fır etip kanatlarını kerede, bugün oğlunun, yarın kızının, birisi günde torunun evin saçağına barıp kona. Aşı elden, parası elden.